President Shita Fred Okewa Matiani pamoja na watu wa mito wa Kiungu uyonoro mchito marina she kaunti ya Kisutu wetogeria abaishi mata kusali mchi awambele abantu baituba Kiungu n'abantu abaronge lakini abantu mbali babere bacha kutusali mchi wa Kiungu Amanimo Sairi Chanda Chirega. Ndagata gusabira abangi nabari bake umwe mabera. Abantu bayitondira baba